조절로가 아니 뭐 벌는데 탐자이제 빈도고 너야 말가 쇼 떨어지 너야 말가 지엠쇼 너야 기진데 가는 쇼 말에 뮤스피에 메시 분이라가 또 분들나 뭐요 이제 다다 다해 모서지나 봐야 우리 저게 대기 지토 주구 토 니구 구도줄로 apa pikana bele ji tathene da khosa pika jula mujula sola musala da ga musishi ju thayuwe pariche da ga nyoni mabisi nyoni safuyaru pe taibia ono kacha kacha yano da mali tar jita ta ukita chaine yo question ye ga dilo thenso new sirpa ka khana pataya muji ga khala mangla thenso ju do ana अलि वो ढुंगा जी बिचाएना थोला पैसा याना ठेंचो अलि ठोस सपो चाहिँ गयो राछ यो पनि यो जी 2007 ने ठौसा खो चारति त अपले वना खटन दु जी चाहिँ नि नापा एस्पेरान्तो भाषा चोया अलि नाप नेवा भाषा चोया अत्यन्तै त्यो अलि जी अपले बजाउँछ अंग्रेजी बुटी धुन यो को अंग्रेजी बना त धुन तर जी अपले चुएले न्यो यात्रा चुए खसा तस्कै एब्स्ट्र्याक्ट काराङ गुरु एना चुयो बनी अलि जी चोया जिडे पचे मुजु ठेन्छ जी चुएले अथे जुजु नि जिडे पचे मुजु ठेन्छ न अत्यन्तै त्यो चीजका मलाई अलि लिपा डेनमार्क बनबले चाहिँ नि अफको छिंग सल्लो भंगको चोया अलि एना पिटे बियाबले चाहिँ नि येको ठे त्याका अलि हान नाबजी चुइटी उइट हान शंका सरल भाषा यानबले चाहिँ नि ठुरा तयार जुजुल जु यात्रा बारेला सायद सफ्टिए ताइजी मला लक्ष्मीको तस्कै निपिको चाहेको होला जित को थास सोयान जु भाग्यला छुर्का ढाछ जी जापानिज भ्यानो मस इमसनेवा भ्यानो मसेको जिपि चाहिँ नि कर्पिन्यु भाषाका कर्पिले से खलाबले थ तनाउनी धैपति सिद्धान्त चुना पिजुया इमस जिमो भ्या नेवा भाषाको आवश्यकता मटाएको छ जी छा छिमोपति जापानिज भाषाकोले जिमो भ्यानो कम मजुर धैपति सिद्धान्त जिम त वाकट पिजुया जिमसँग छौ पिचे जंगु भ्या गुके ना एस्पेरान्तो ख जिमसँग सेकाबले अनि जापानिज भ्या ल्याला मुआल तर सैद्धान्तिक रूपमा तस्कै बालाउ ख कि इमसँग जिमो भ्या लानुमा बिस जिमसँग छिमो भ्या मलानारका भाषिक छौ टकराव छौ स्ट्यान्ड चुनौ चाहिँ खत तर व्यावहारिक रूपमा अनुवनेबले जी एस्पेरान्तो भाषाका थिए अन एस्पेरान्तो जी सेके मुहाट गाटे थिए अन जिरा नेवा भाषा खोकनाइ बिपि अथवा जी जापानिज भाषा खलामा पि तस्कै कम जगह मनोटल लुट तर एस्पेरान्तो भाषा हैन वो भ्यायो वाली जी अनसोपि जापानिज तलिसे तस्कै दुंगे खलाखनो अनि उपरि भवन ल खुशी ढुंगा दुनिया सुयो सयान अनसोपि नाप छसा नेबले यको सेका थिए जुनि जिरा इमी नाप चना खला दिवे नेउ तस्कै तरौ जी ने खबि ज्याला अथवा इमी ने म खबि ज्याला इमी नेउ जी नेउ तस्कै पा इमी ने खने कि हरेक नेउ ने त नाप चुनि रिवे भेटे जनि तस्कै दुजिनको खलाई नेबलेजको खलालाई पिज्या अबले जी वो नयौ सवास यान इमो जीवन इमी म्याउ तरिका इमस जीवने सुठिक सुपेठिक ताका इमस नेपाल सुइजन जित जापान किन जन वो अनुभवी त जी चाहिँ नि जी अनुवना जी थनवना जी ठुलबुजे ट्रेने थन ठुलबुजे क्वा वया तका वो निरस वो छुराई मेकानिकल वर्णन जग्गा जी सीमित मैन बरु जित अबले अन ठुपदि अनुभवी त अनुभव तस्कै वो वर्णन या ठाकुर किस्मय कम्प्लेक्स बिग छै ठाकुरपति विशेष खयात न जी बरु अपु भाषा चुवेजको कुटा याना एजया जी गथे अनुभव याना उली फुक्को बकुसा जी अनुभव याइद भाषा कने गुली भई उली चाहिने याना ठेजु मला हामीयो चाहिँ सफ्टिया सोया तैछ जी बुनिया मुक्त अले बरु मियो सोया न वसया अपजी जो मन विचारेन छुजा खल भनो उठे ख कि झिस आटक नेपाल भाषा झिस पुनर्जागरण ढगा तैवे सोची दप्तुले ढुंका सायद नेपाल भाषा साहित्य हो भाषा सेवा दिउ अलग अलग ख ढगा ठिका ठिटा नुको समस्यामा ठेन्छ नहुलका भाषा सेवा यही पिन्छ चुएमा ढेउ मरु अरे चुव पिन्छ भाषा सेवा यामा ढेउ मरु ढेउ ठुल भाषा सायद झिटा ठुङ्कने वेजौपति बिसंग छुराई
कन्फ्युजन त चाहिँ नि क्लियर ल्याउने ठान्छौँ अहिले चोपी चोयान्टु चोनो भाषा सेवा यानान्टु चोनो जीवले या पिन्छ चोपी फुकेस्या चो फुकेस्या न्यानबी माथे चोनि जिम त चोइपिन त अहिले छिमसा चोवन्टु छिमसा न्यामाला रेउ भावना दैछौँ कारण अछे जुया जे साइड न्यास पासको चो सचिपावनी मकोसिया सु फुमुंगा टेउखत अहिले कि मक्सा सिटी बिमाला जी सिटी बिमखोयार गात हेम भेचना मलाई अहिले एजुया चाहिँ जिन्स भए थो झिउपट्टि समाजे सफु बुनिमा अथवा सफु बुङ्केमा ढेउपट्टि जागरण हाम्रो मेय कठाउँ गएमाला ठेन्चुवा छौ आसुना यो ख घेना या ख मुसु मलाई मुख सही खसला आठौँ पनि ताठे हिसाबमा ढ्याउ खसला सफु चोया मिया कमसे कम भयो ढेबा ल्यावेमा ढाइपिसला सफु म चोसान जिरुङ्गला छमनिमा अपवाद बाहेक सचिपा सफु मिपु बिम मर्या नुङ्गला नापा नापा जिसिको पुसराई म जान्थे छ पुसराई पिन्छ ब्या ब्या मना वावेको गुलाबले गनगन मना मिउ न चनि हो यो पनि जमाना न आ मखे ढंगल सुना मिया न्याय न मखे ढंगल सु मिउ न चन ला मखे ढंगल खसा साइड जिसवे चाहिँ हान छिटो सबु पिकाना भाषा सेवा याउपति ज्याखे छ पुनर्विचारण या माथे चन ढंगल सबु पिकाना भाषा सेवा जुइमको खनि सबु पिका पिन भाषा सेवा न जुइम खनि नापे साहित्य चोइ पिन्छ चाहिँ नि चित्त धर्पिनेपट्टि बना ट्याबले चोला भाषा सेवा या हेन जुनि रे चो रे चोकी छापे यही गन गन कलकत्ता बनारस छंगौना छापे ना मुखंग सोया हया तरु जाइन ठेन्छ तर आला चुइपि यको दयान मसु न्या अपियान मसु छि पनि माले ढुङ्गलका कसो चाहिँ झिस ठिका काममा ठेन्छ कि त झिस चाहिँ नि मिउपट्टि आ चेउ व्यवस्था टुथे छापेया व्यवस्था टुथे मिउपट्टि न अथवा लाटे लाटे ठेंगा बिउ न छु व्यवस्था न्या क्वाटु जुल लास ख मुखसा चाहिँ थेना सन जुनि चाहिँ जी चाहिँ नि अर्थपूर्वक मुखना ठेन्जौ आउट घेना क्याउ ख झिफका चुनासका सलल या माथेन्जौ भाषिक विकासका लागि सनचौँ संस्था पिन्छौँ संस्थागत रूपमा छौँ नु किसिम जाइनु मसा चोइ पिन्तल लो दै थेन्जौ मुखसा आ जी खुरो तक जागिर मैंने आफू किताब तयार न थेन्जौ पेंगो थान्जौ त नि गबले प्याउ घेना जी जिमुस्यो हस जितले गरे